Dog watch sope. Nanso no oni ni nyina no de sa my credit score so na nso a ehyehyeye gu ho a ube fatapa ubetua ne kama ema wanka sanso no behunu se ade a mekwaji yei manya so mfafe ema ya ma foforo nso age emi a wode abe no aya ne kama se ebeboa ma so nkofo asen ewo lonji afamu na timi akeka nioma asi ani wasanso toa ne nsam so bi oya na ogba mane echem se na niga ta my credit score system ni abedie pe sika ye na adi sensem wono nkofo om keka san ena digital na discover nampa wasi we no discover national credit scoring system ni odi abai edisika beba esa ye betimi abo adache wade bia wo ye betimi ha no edisika babotom sane ade bia okano. The launch of microcredit initiative comes at a crucial time. Forming loan reflect challenges within our score borrowers. The introduction of microcredit score represents a pivotal step towards addressing these challenges. Ahenkan Akan. Party NPP Amanyokuno Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia na mayanko ensamfufuro nso emunrada na obi anim samse wo mokwa asetena ewa mrahebedwafie ho nanso majority NPP amrofo enhyiamu na wo mudo matototo famu ate sesa yes speaker asan so atu parliament jumadi ahyeda danu nso a wanka dakro se na anu adade odo ye ani bia enam so ema NPP amanyokuo no so wamo kwa ya na ene ono so hwie bi gu papa kire se Speaker of Parliament Right Honorable Aban Kings for Sumana Bagben dia wo ya ne ehi enyam fram pani ent na fie ensusu ja engu nuomam enkeka nkofo tri emmom saa na wo ba mane echechem se nyame anum no kurani nanka wo mo hwe ni mu se NDC amanyokuo no wo no so nya wo mo trabia eye speaker nsabenkum so enifa no so eye NPP si wo nti wono kwotena ba bia NPP mrahye be hye nti onim ho ntofo wo Lufthansa ebetru ji wo mu ana chese obo mo makura hye bedwam na wo ye yodom nyoma enye papa kura no wo ye hu yodom a na chese odi ntokwa ana eba wose ndrada di se kabi mamin kabi wo mo anam ho. Because that was not their rightful place, involvement of parliament minority to sit on our seats. He said, indeed, we had our name tax, that is the MPP majority, had their name tax at those seats. Direct the NDC to do the right thing. He refused. What Mr. Speaker did today amount to supervising chaos and bringing the image na namuso ema NDC mnashebedwafo no so ba no dani Dr. Kesa ato ba wo mo anya ni ye baako say se omuti omu baabi anan wada speaker to parliament sheda ewa ato force say no omu de omu bom nto a mukọ constituency awudro mu so omu kwa akoyo madwuma aja akato na abro no ome kokroboti akwadi ahim krata so akoyi mampani mrashebedwafo enjo omu de nto agba no mu hwemu ayo a ene se speaker frey so majority for setra ene omu ja wo mu constituency nyina ho e de omu ye nyomu ja se ya wadai ombeba Dr. Kesa atofo so bo ba ya na ebasa se enya de pasa o se ye nyina ya parliamentarians ye nyina ya mrashebedwafo na ya tu ye hu si ya mra adwuma de omu ye na ya se Ghana for twu parliament hu se parliament at mrashebedwafo no omu nyina nso womo adwen kwa bankuro kwa sika na ya de sika bia wo se esafata ya de hye dwumadi animu na ebeduru wono no kwa branes wono de ni tim ya ne de enti no ye aso yense o mani sik so bedwafo no esan se omo mo number en omo ankasa nso no omo nya omo adwen se sika ya sai. We left our busy schedule, suspended our campaigns, and reported to duty this morning, only to see that the MPP members of Parliament, who actually for Parliament to be recalled, to show up. MPP minority. MPP and ceiling fan the cake and iron, home appliances, microwave, bread toaster,
washing machine chese be bonefo kobusa na ukoti fa krom atimi say oh difference we dey difference wo mu o di idea ha emu achem odan kwantanum yani MTT the police na wa 053 na machine so say ali no ye dey beta so and haso enu nti so Facebook men no emu afim pinu ni adoru nan abatu yi se ebegu a ensemtrofo ka ho bi asumdue ensemtrofo so omunim adwuma no mo ye no enya ensemtro ni a wo bekwa kwagina ba bia pu ni to do ya ndi senior na ni ji ye ube obeka se nkofo we pa sabe se na ejeje wo mo enti no samtro ni ti a mugina ho bi nko a na monka na owura Benjamin asan so to aso bia ya no ochem se nyame anim ne kurani akuba sei eno nso na chesesesei abato no ka ho asama no bia kan na to tachi mansa to no enioma ekoso enti no samtrofo hwe ye na enioma esafata no amba dia no ho abehia kese enam se yete yensem efa manyosemi efri nsemtrofo abra ye kan o radio so enti de nipa bi mo etra se ka ti presenters ene amanyoku baby bio ena bio security council military police no ese se yete bibia ti no ya ese ye kama nete ya twesa adomi ni nipa koyi ababehia ye disankomo ni nyina ne setachiman ye be ko asundwie abato na enwie so na asundwie na de ani a wutie Benjamin Yao Semtrofo ewo afie wedumedie no director the National Council Reverend Prince Owusu Asaku Oyabuno East Regional Chairman the Peace Council wo munyina nso edwo man tumu bi ya Semtrofo afutuo part 2 media, but it is not ordinary media. In all these circumstances, we don't want it to happen. Let alone and fufu be beba. We are on the ground doing the tobre. Any no ma ye boss trust ama kokoso wo miamia bebre. But I say ba ye betimi aye den kra. And amanto ye tu nyina no nyame adom. Bibia edemo fine. Na as electoral commission there, we can offer you some assurance. Say ye be na possible adibia be bia yes any officials ne kasa it's a best share media so musumo ne mo personal be kasa Ahenkan FM any one more security council nhia mudi omko ye no mpanifo bia ko ase e na wote so obi aka ne de kakra afo nko omunso so ka ho se semdro ni de ono de na enum asam obetimi atiafa so ma de asama ba nanso amanyofo no atutrasem bia nu ebekoso amanyoku awudro nyina bedi wom huni na timi abo ama yeka bi maminka bi no emu atim MPP so on the side of MPP so me committee say yes you better say you benya peaceful election say be ya tachima din ye be bo ho ban na peace de ye nyina enkwesiaga say na alanchramante be president na so omwan no asundwe nimu a that is a president na obe no kwanfa so bi ani so you called Uganda nominate Rwanda ne niema practically in charge of security ne hadwene nti ye be sere se dwuma dia bedi ye kofia ye nyina ye nkobo ho dawuro ya bato de ye denya ba ko ne bedi nkonim nti ye be sere we nye say ne be ya de pese ya achieve no ye be na me kan ase uba media house wo stations bi ayenim ayifo police for any intelligence for nyina timi peki se timi jaya saka Ahenkan FM ani awutie ye tachima tinu bible amanyofuo omonso kire se nyaade a kabi mami kabi no wonom ebeye logozi bia semasomo na ye ba be kwa chema boabo achne eye da chese ena ya etasie we ye kwa kwato abanti emba ne saa enti panifo ye so metwea ba be hye na ye di National Farmers Day no na security chese fa pepeme na aboama enuane a ye kwai wo mamu eno ne wo mani suade hu ene dey eka ho na chese Farmers Day ma bekoso Alisa Hotel e won krampompuni mantam a e ho no akuafo
Yeah, wa region ahudro mu ye kobo wo mabaso team one Brem Central Municipal Assembly ene ebi ikoso e wa chema aboabo ha se ya aboabo da background so empanifo e hwe se ombebo eye akuafo binom abaso enti egusu epiapia homa no ha si yansa ebeka adwempa hen Kofi Mensa na mini aba majojo yo adwe ye maame ye papa ye ni esanse ene ye je se dwumadie wei koso mako aduanan no eye neda eye na efiada dikan na se December busu na oche dikan ni mu no ene ye hwe edi se dwumadie wei so nti abato dwumadie ni ntino na nam so a for the share sense and the yanchi dwumadie no mra ni mu na ye ni no ene edai se de be resilience agriculture for sustainable food security na yehwe ewiem nsachiraye no na to niama ma bibia tinagina namoso etimi enso akora abo eho eban na woba eye bremu finfini mansi mu de na ekoso ewa chim aboabo kodua yi ma enya deba gans wonum enya asam ketwa dwani ebeti do na so ewa akuafo do na na chesi fama dwumadie no na mpemfa yi so tekitani no hwese dwumadie no ni nani aso se enei bi no omo eyi se aboabo na yemfa dwumadie no emranti nani aso pa piem okrodua mu so ase wabo yebu ni nyina no ne akuafo no edi nkita ho a yehia akuafo enjob a aban ba yode ba ye na prima chefa biara ene wotika famu an ehwe eye ne sade se otwe ebisi afimfini wura na yakono tie ka tree crop a ebi ye abe ebi ye kube ebi ye cashew ni de ka ho what is kaboti aban ede awura mu brem 1,000 Ghana cedi for 14,300,000 Ghana cedi eno any sika o chem sa aban ahwe etimi enso ede abesa yimi fonso eyo mafam die na mami twam foni kakra emfa enkyere obia ya dwumadi no ekoso ne ababo de background so medical catro ene utwe wani atumi se fish ibi akes ya do mandewa kuayo nyoma ne die dodo na emdem na uhwe nyoma hodo a wa akuafo hye de ni nyina no ya nyoma hodo a ye de beche akuafo kasamfoni na ye TV enso so a enye asemketoa twa na ye hwe ni mu se eye mrasebe dwani de ma abato mpesua yi so ayo no onyunya for Alexander Kosi akwa hwe ni so ba bi de ato eye edwan medase bebre abusia yensem twro ni adwempa he Kofi port ade abasa supreme what's that supreme port ya za baby papa fantastic over force so wono kasafa free SHS ho se Ghana for SHS no enye Flavi na junior kentampo se Ghana yabe se Dr. Baumia 2024 ebeto abanawie no no na edi nkunim for it is possible Nana Kwesi George anu wonim Baumia no no de onim wona papa wa susu antu agum Nana Kwesi George a data boy I din say good day MPP government Jesiga na menko na unso abrant na unso abrant dey otum say kwasa NDC for the say yam pade solve your mom issues for parliament so hwani mu akwa yam fancy hey na ene dwumadi ahodro aka embeto aso nya meje breken kan ya midin